gutekera Burundi ibi nibisanzwe je ndavyumva ibisanzwe narumva isavuga ngo urumva ni inkuru iri gucicikana cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga yo kuvuga ko hari umusirikare w'u Rwanda RDF yaba yafatiwe mu gihugu cy'abaturanye mu Burundi. Itangazo rero rya RDF rimaze gusohoka ndetse n'itangazo ry'igisirikare cy'u Burundi rikaba ryamaze gusohoka ku munsi w'ejo masaha y'ijoro. Reka tuze tubinyuremo, ariko benshi mu bitangazamakuru bagumye kwandika inkuru zaba zivuga nabi cyangwa se zitavuga neza iyi nkuru nkuko yakabaye. Ibindi binyamakuru bikaba byanditse bishyiramo za kataraza cyangwa se no kubeshya bikabije iyi nkuru. Murabizi ko rero twe tuza twibanda ku nkuru yakwirakwiriye kuri social media, ariko none tukaza dushyiraho umucyo tubabwira n'inkuru ya nyayo nkuko bimeze, twerekana n'ibimenyetso nuko inkuru imeze. Umusirikare witwa Sergeant Sadiki Emmanuel, umusirikare koko w'u Rwanda rero witwa gutyo, yaba ngo yafatiwe mu gihugu cy'u Burundi. Itangazo rya RDF rimaze gusohoka aka kanya amasaha atari make risohotse, hashize isaha imwe n'iminota 35 iri tangazo risohotse, ndetse n'umuryango cyangwa se igisirikare cy'u Burundi nacyo kikaba kimaze amasaha agera kuri 3 gisohoye itangazo, ariko tukaba turibonye mu kanya. Reka ndaje turinyuremo tunavuge uko bimeze, ndetse bamwe mu basesengutsi bamwe mu banyamakuru bo mu Rwanda nabonye bagiye bandika inkuru zigiye zitandukanye kuri uyu musirikare witwa Sadiki Emmanuel. Ese koko umusirikare w'u Rwanda, ese koko ni bya bindi twajyaga tubona abasirikare? Murabizi ko mu minsi ishize abasirikare bajyaga bafata ibintu bagatera amakamera cyane cyane hano hakurya muri Kongo, bakavuga ko bafasha abasirikare b'u Rwanda nyamara atari bo, raba FDLR, dore ko nabo baba bazi ikinyarwanda. Nyamara wakumva ikinyarwanda bavuga nyine kirimo igikiga cyinshi ndetse n'ibindi, ukumva ko atari abanyarwanda. Nyine ari abanyarwanda yego, ariko bari mu gihugu cya Kongo cyangwa se bavukiye mu gihugu cya Kongo batarataha, bitewe n'uko igihe kiba gishize ari cyinshi. Rero bakaba bakoresha mu rwego rwo kugira ngo berekane ishusho mbi y'igihugu cy'u Rwanda. Ni se koko nibyo byaba byabaye mu gihugu cy'u Burundi, nabo baba batangiye ayo mapranka yo kwerekana bamwe mu basirikare bavuga ko ari abanyarwanda nyamara atari byo. Reka nze bive imuzingo byose rero turebere hamwe itangazo rya RDF ndetse n'itangazo ry'u Burundi igisirikare cyabo bamaze gushyira hanze. Iyi ni Mupingaji Empire, ugumya kubana nayo kugezaho amakuru kandi yizewe, naho nge ubana nanjye umunsi kundi ugezaho amakuru. Nitwa Mupingaji John Peter Safe vuga kuba ifurije kubana natwe muri izi nkuru tugiye kuba tugarukaho. Cyo nkwisabira nimba uri mushya ukande subscribe ufungure n'inzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, dore na comment n'igitekerezo cyawe kugira ngo tujye tubana umunsi ikundi. Nawe wakoze subscribe uri umuntu w'umugabo, kanze tubive imuzingo byose turebere hamwe uko itangazo rya RDF risohotse rivuga ndetse nuko bimeze muri rusange. Mbabwire inkuru yose maze tuyive imuzingo. Yego kuko nibyo, RDF imaze gusohora itangazo yemeza ko umusirikare nyine yamufatiwe mu gihugu cy'abaturanye cy'u Burundi. Reka tubanze tubabwire uko bimeze nuko yitwa ndetse naho yafatiwe, ubundi tugaruka ku itangazo rya RDF risohotse mu kanya gato. Umusirikare nyine witwa Sergeant Sadiki Emmanuel akaba yafatiwe muri komini ya Rusoni mu ntara ya Butanyerera, aho ni mu cyahoze ari komini ya Kirundo, cyahoze nyine cyitwa muri komine ya Kirundo. Bakumye kumbaza ngo se komine ni biki? ubwo mu bavutse vuba cyangwa se mu batumva uko bimeze, ubundi na kera mu Rwanda habagaho byitwa komine, bikaba ari byo bigikora mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Rero bakaba bazita nka komine, ubwo twe tubyita intara, bo akaba bagikoresha komine. Mu cyahoze nyine ari komine ya Kirundo
akaba yafashwe rero ku isaha ya saa sita z'ijoro. Yari umushoferi kandi amakuru y'iri tangazo rya RDF kandi yemeza ko yari umushoferi w'igisirikare cy'u Rwanda. Yari umushoferi nyine w'igisirikare cyangwa se y'ingabo z'u Rwanda, yambutse umupaka agana mu muhanda wa RN 14 ku mupaka wa Gasenyi, nyine ku mupaka wa Gasenyi Memba, abahazi murahumva, ndetse aza gufatwa na polisi y'u Burundi. Ni kuri metero zirenga 700 yaramaze kurenga yerekeza nyine mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yiturukira kuri nyirubwite yahaye igisirikare cy'u Burundi rero akaba yavuze yuko yavuye mu kigo cya Gako mu masaha ya kare, yerekeza nyine mpaka ajya kunywa mu kabari kegereye aho, maze ngo biza kurangira akererewe kuva mu kabari. Akaba ngo yarari gutaha rero, ari gutaha nyuma ngo ayoba inzira yisanga yakomeje yerekeza mu Burundi. Niko kwisanga yarenze metero zirenga 700 avuye mu kabari, nyine bivuze ngo yari yanagasomye yanasinze. Hanyuma yisanga rero kuri patrol cyangwa se patrol y'aba polisi bo mu Burundi. Hanyuma baramuhagarika bamubaza byinshi, hanyuma arabasobanurira. Niko kuvuga ko ari n'umusirikare w'u Rwanda. Yari yagize ngo wenda n'abasirikare b'u Rwanda, dore ko buri Burundi n'u Rwanda rurimi aba ari rumwe rwatandukana mu biki, ariko nk'umuntu uba wasinze nk'uwo nguwo bitamworohera kuba yatandukanya ururimi rw'ikinyarwanda n'ikirundi. Bityo rero abapolisi b'u Burundi bakaba bahise bamufata baramufunga, bamwerekeza aho agomba kujya kubarizwa. Amakuru menshi reka nze tubive muzingo byose.